Anya na ye free and cremantemi mu na ye de ani achemu Asante Akyem North e wa Asante mantemu jene akuafo ese enima bi koso a emwa wom sanso mbayi wom ho adofo ye wie jene beba wom betu wom nya atofo isanso mom ko nije ekokofa no adroso eno na wom de egu enkren ha ene me ahodo eto ma de sre ne sinkebe ya ban moa na wom ekrefro bi man so eba no wom ntwa so na jene no mu de wo ha ya no adwadifo ne mrameto ma wo Afo a womo enedua jene a womo wo Asante Akyem ede atodwa se jene no womo adua ne dodo pa ma womo atete anya ne dodo nanso no atofo esua womo ekira omanfo a womo eto jene bi womo eta pede wo eye ebibiman ahodo mu eye Burkina Faso nije eni nkrofo froso enteyade a ama jene eya ye omo kakra womo ne Adom Central ni Isaac Amoako twetwe nkomo no ensem sei na wo mo de tudwa jeni no ay quality pa but antoforo na emba nti yeso sisi na edi ko market hono enko maye adi hol Ghana sisi a udi agogo jeni no koto hosa na se enche kwa more than 1 month ebegu hokora bona 1 month onhu foso bia ewo na gere jeni na bae no na ma weni na ba na gere die na mba enim se ka waye dia ka mbeto amaye so nye ka se bebre mi se Ghana company for se omo heso omo mboye. Chairman a ono ne da Asante Akyem North Onion Farmers Association anon Moro Adamu enso de nsem se eto aban nanim. Mesre penifo Ghana penifo so momboye. Mombire ko mbe se 2 months. Na se 3 months ko anwa. De se pian de no bia. Se che na egugo yi. Enkola ya sa omagu abegugo yi. De den. Ene mande ta hase kan na bia ni ase. To fo ni na gura. O manto. Nyama ni go be. So mutime break o me 2 months. Na se 3 months ya. Na ko ma sama ye. Ene sa ya boka. Sika be fe nkola. We ya na be fe nkola ma o mo ko school.